Ti Masakbayan. Papagayam, isagot mi kada kayo, di umuna pa sa teserya tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige. Itid ko ti sweldom. Ngem sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaem ta insaldam kanyak abalay ken loteyo? Ay, kwa senyor. Awan pa'y mo't pang sakak. Iremedyo inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaemon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay ken lotem. Taday ta titulagan ta. Kwa senyor. Namwa ka manugal kagayam. Ket nalabit ang naabak ka, isuadimon masaka ti insaldam kanya. Tanam namam siguro, ano agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusarami ti kwarta. Isu nga imanugo ta kamang salda iti balay ken lotem. Angam sugal mat gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pa am toray. Iti ganito at di mo masaka iti naituding aldaw. Kukwa kon ti balay ken lotem. Kaya't nasawan, pumanaw kayon iti dayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslyn. Tapno saan da tayo apapanawon dito balay ken luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay ken luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayaten ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ayatek? Ay, awan maganab mau iti da dya babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot la ida na kurapay, kan ulila dan ademang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gapo ta iso ti ayatek. Awan pang saka tayo dito balay ken luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo, no papanawon da tayo dito. Basol yun day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kan sumugbat pa'y. Basta ikalaysam ni Roslyn. Nang runa kat bak nang da. Kita man, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslyn. Saan? Jakat, ni Angie ti ayatek. Ket iso ti kalaysa. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day tamam, Roslyn. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Wan, itod kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak ngaminan kada gijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itod mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilako, itod ko laangan kada kayo. Ay, no kasta, agyaman ako na ay Ma'am Roslyn. Ngam, kayat ko at tulungan nak iti anak nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Awan pa rin ko titi dayta, ma'am. Ang kasanungay daytan, nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayt na. Nulakat agkatuluyan kami kin ni Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papandi iti dayta. Frank, mapanta iti mo. Adda kayat ko agatangan. Kunak mo iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mo. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kayat ka nga igatangan iti arwatam. Tadyak kayat adudwala ang tikawas mo apag sinsin no katang. Wow, ma'am. Di ka nagkadkad. Diyak kayat ati driver ko, kat kapimpiman iti imatang dagiti gagayam ko. Di ka nagkadkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka dita basta nagpaparlo rita?
Pampanunutak ti masakbayam, Minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ta ti utang ta. Agtuloyak nga agadal. Ngam no mabalin, saan ka kumangagsardeng nga agadal? Manang, agtrabaho ako may ti sa Bali. Kayat ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy, Manang. Nagdak kalagatan ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni Nanang. Awan sirbi ti inutang ta, pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni Nanang. Kat, kasano itan, Manang? Saan data asardangan dagiti agsingsingir ka data? Ano san talatan? Tinapatag. Adda maited ta nga oray sa gabas sitlaeng. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanay, nagpintas daytoy bag nga insangpot ni Manong Frank. Hinginhaan. Ay na, uray ti para kanyak adaster, nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan, adaw ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Talaga? Nagsaya atan ni Ma'am Roslyn. Ay won, pudnot ako nam anak ko. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsaya atan no kasta, Nanang. Iti kasta, mairanod tamat iti kinarangay. Bayam, takasaritak man ni Manong Mau. Ay, uwan gayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, Nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato ti kape. Nagkape ta. Nalamok ita arabi eh. Agyamanak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumaapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay. Umadayo ta. Jak kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Sika ti ayayatek. Awanen sa Bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagam, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni Nanang apara kanyak. Anya? Iso ano mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank. No talaga nga ayayaten nak. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. Jak kaya ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan ka data. Sige. Sika nga rin ti makaamo. Papa, pang-asim. Bayam kumapay laang tibalay kan lote da Frank. Kaasim at da Frank. Kan may sa, di namot amo nga insal dagayam ti inana tibalay kan lote da. Maruam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatak ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali a magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti pusok. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Ang Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tungpal biyag ko. No iso ti maasawak, Papa. Oh, sige. Sika nga ron ti makaamo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitad ko kada kayo ita. Barang manayonak to pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Inutom lata na bayadan, tinautang yung kanyak. Sana bale, tawan porsyento na.
Dayta tidakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka matgayam. Uwan, Daniel. Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay tigir eh. Sige, Tata, katagyamanak manan. Umay ka, Angie. Mapantay jay kusina. Inta mang isagana iti meriendaan ta. Ay, nakababain mo't, Daniel. Umay kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa nagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga rod. Ikatpod no amabisinak. Umay ka nga rodin. Mapanta ni jay kusina. Kunak man no merienda. Ngam inapoy mo't kan sidaan ti kananta. Katuin tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar. O di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti sidaan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka. Inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Ay, saanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang nga rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Katmaan awan matdakas na. Kan, uray man, tas ipupuso mat nga itid ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at ka talaga, Daniel. Ala, mang puros ta itinagduduma abunga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Ada pa'y poultry kan pigiri ni tatang mo. Ado pa'y tibaka na Uy nga rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Iso akanayon met, ti parabor ka na kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, ado met ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, mang puros takit din itiyawid mo anateng. Nagpayag ka, Manang. Nagado ti agururay a customer. Nagawid ang ti dadduma. Agsublida ka no laengan. Ay, kasta ka di? Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Papugisak man. Nagawid akpay ngamin iji balay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagado ngamin. Talaga? Libre? Uwan. Ala, mabiit lang ta asikaswak ti may sa customer. Rabiin. Kaya't kung ti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Ditay ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Adda silad apagturugam dito'y panay. Ken adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputa gatangan ka. Ken nadalos, gaputa palabakon. Ma'am. Di na kun awagan iti, Ma'am. Roslyn ko namlatan. Diyak kaya't ti maturog dito'y. Agawid ak, Ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugang. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras ang makaturugan. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Nagpaangin ak pala dito'y balkon, Papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. Nagdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti parakan ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa. Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Iso nga'y masenso ti biyag tayo. Wen, Papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanyak di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, Ma'am. Tani, kasapulan dak iti parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan ayat ni Frank. Wen, Ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan ayat ni Frank ni manang ko? No kasta, isugayam ti kaayan ayat ni Frank. Wen, Ma'am? Sige. Dayta na ang tikayat ko adamagan. Mabiit lang. At titi kwarta, kukam dayta.
Ha? Nagadudaytan, ma'am? Sa nga 10,000 a pesos dayta. Kukam daytan. Basta nayunak topay dayta. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay, saan? Diyak awatan dayta kwarta, ma'am. Sige, inako ni J. Parlor. Di mo kayat ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanogak a kwarta. Kan maysa, no may papan kadamanan ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan naragsak da iti ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wen, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka? Senyor. Amum, Frank. Napili iti agbali na manugang ko. Kahit no mabalin, diyak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agked-kedak, sigurado agumura kanya ti anak ko. Senyor. Kayat ko, ngay kalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo ngayon salda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo, nga igulpi na nga isublikan niyak di kwarta. Ang no saan, talaga at agikwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo? Kat saan ko pagtatakunan? Ang no diyo masakay, tinasaw nga aldaw apanang sakayo. Kaya't naasawen, kukuakon. Kat ilakok meten iti sabali. Iti kasta, may subli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Taday ita ti pakaragsakan na. Diyak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ka tarupa mon, takasta ti sawam kanyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Dayta ti pudno, senyor. San tumot lang ang naragsak ni Roslyn. Gaputa saan ko nga ayatan. Sige. No kasta ti kunam, sika ti makaam mo. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usaran ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem adan ay ayatek. Ikalaysa na, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Kan loteo. Umanugot nga ta ni Frank, amang ikalaysa ken ni Roslyn. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta iti alawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta iti alawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nanang, apay ang masapul nga ibatidak dito ayan da Lola Levi. Amuyo mata na ungat. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami. Iso nga ibati ka pailaang dito'y Sana bali,
kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarik dayta, anak. Pangaasim ko, ma. Di nakibati. Di nakpanawan. Pasensya kan, anak ko. Ngam, amok. Di nakabaybayan ni Lolam. Naungat laeng. Ngam patya ka di nakabaybayan. Gaputadda ka iti puter na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapo iti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko pansina, anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Oh, sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo, Anardo. Laglagi pa nga ipatpatag ka. Sina, anak ko. Kastoy kadilatan anak ka. Ibatim latan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan yo abaybayan ni Sheena, nanang. Iso nga ibatik pailaang kada kayo. Amumat nga awan permanente apagsapula. Saan ko mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag, nanang. Siyakmat lang timang paadal kan ko, ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaang dito'y balay yo. Sige, ibati kong ti anak ko kada kayo, nanang, Di yo ko mabaybayan. Makamuka. Ngam siguradom laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko na? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dua kami amang suportakan ni Sheena nga anak mi. Apay kastoy tinapasamak. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsangsangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka no agsangsangitag. Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man la pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adak lang dito, iparakin ka. Inarakop nak, insan. Di mo kumaikan iti sa bali akay papananti pa nangarakop ko ken ka. Masya na kami nunay kan ka, insan. Iso anarakop ka. Agyaman nak, insan. Ngamsaan na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubwat akon, Mari Diana. Intan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw? Gaputan na sa apapaymat. Ay, wan gayam. Asino nga iti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, katawa gaputad dudua kami mula ang agnanaad dito. Kabaulan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intaki day ni. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay. Apo ti maysa ako mari tatiag birthday. Ay nasaanon. Iso pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talatan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabailan nan nga aywanan ti baghina. Anya! Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaan niyo, wan. Agyaman nak, auntie. Ipalutok to kan ni Lola intun sumangmat. Anya? Awan pa'y laang ni nanang? Idinto ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, auntie? Ngam rimwarda ka ni Lola Diana, ako mari na kano. Ay, unay mata ni nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga oray addakan dito'y balayda. Auntie? Ala, umay ka. Sumrek ta dita balay. Taagloto ta, para iti pangrabyam. Agyaman na, auntie.
Ay, talagang ngamin ang mabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tiinloto ni Lola, sakbay apim manaw. Ay oo, nay matan ni Nanang. Itay pa'y lagayam agsapa apim manaw dito'y balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ak. Agyamanak, auntie. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilida nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latan day jay ije balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakitin, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumari ta. Sige no dahi tati kayat daw. Inta nga rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Husto ka, kumaray. Talaga akayat kunti agsala. Gaputa da ito'y tiimayak dito'y. Naglain ka nga umay mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na anangaramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabat-bating agmaymay sa ije balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko kadilaang dayta? Apay nga rod asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramidak. Nagado arason mo. Ngam kinapudno na saan mat akaya ti kadendenam nga iyawid mo ti anak ta tapno makipagnaad kada kayo. Huston! Di naksurunan. Tama nga numakabil ka. Padasem ata idarom ka. Alamisan dito iro, Arlene. Kanya ka di pa'y lang ter aramidam dito. Nardo. Apay ngagsangit ka. Anda pa rekot. Masyanak lang amin ka ni Sheena ang anak ko. Kanayon nga agmaymay sa ija balay. Amang ankit din no dadakas ang mapasamak kan ko ano kanayon na kasadyay. Kahit, anya te kahit mong ibaga? Nardo, numamalin. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati dito'y balay. Nawatam. Saan mat asabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna. Nasaya ta simmangpet kayo, Nanang. Agawid akmatan. Kat nagkunang amin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, Nanang, day talati amuyo. Arak latati sa pulen nyo. Kat anya nga ruti ka adam dito'y balay. Inlutwak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. Iso ama-ama kakamang panaw kenkwa ng agmaymay sa. Anya? Ay na Edna. Kabailan ni Sheena ti agmaymay sa dito'y. Kanayon to pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak matlata na sayat. Laglagi pa nyo nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adiyorum ba nga baybayan? Amom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya? Inayaban na kumaa. Nagmaymay sa kagaman naturog dito'y balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jikoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak? Awan parikot kanyak, insan. Inton maminsan, umainak to ayaban ha. Amangan ngamin no adda loko-loko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abut-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka abut-but ngan, insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito balayo, Nanang. Adda na patag nga ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga. Gaputa ang mga numaladawak iti pagna.
At iti kwarta, para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, dahi taman ti kayat ko. Rumbang laang amang tad ka iti igatang mi iti kanan bikin ni Sheena. Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di ka agdanag. Manipod ita. Saan kun apanawan ti apo ko ngagmaymaysa dito'y balay. Agyaman ak nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron. Agpakada kon. Nala, kat agyaman akmanan iti inted mo akwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Well, nanang. Sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan. Rumwarak kidain. At dan pakisugal ko. Kan pagpasikat ko kadagiti gagayim ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado amaragsakan nun day jay. Tatang, nasayata nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, ni, apay amagmagna ka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Ay, tsaka makasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Saan na mabalinti kasta? Delikado ti magmagna, anak. Nang runa itikaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kan ni Lolam? Tsaka mo, tatang. Basta ingatangan nak ni Lola, iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawid. Ikkan ka iti pagpletem. Kasaritak to ni Lolam, maipapanit detoy. Saanan, tatang? Amangan noong tanak ni Lola, no aramidan nyo ti kasta. Alang harod, lumugan ka nga rodan. At daytan ti jeep. Itad kunti pletem iti driver. Agyaman na, tatang. Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang naggapu iti pagadalan da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay ang masuron ka? Naawan mat inted mong allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay ang nagnag na ti anak ko. Amangan nga ron napan manin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamat ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungatak. Ay una yan ni nanang, no bilang ta insugal naman ng ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabalin ti kasjay nga aramid na. Anay ko, Lola. Apay ka di manan akudutendak. Nasakit. Apay, nagpulong ka kadi iti amam. Apay nga inong tanak ni antim nga edna. Gaputanag na ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang no apay ang magmagnaak. Idin to tada ka no inted na kada kayo akwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo't into diyo. Kasano nga updated ka? Kat ingatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo. Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jakmod nga minamo kasta. Ala, kasaritam ti amam. Kat ibagam nga awan ginastos ko akwartayo. Nalawag ka day, Wan, Lola. Nalawag. Ngampang nga sa'yo. Tadidak kumamot na nasaktan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluhan. Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna paset ti serye tayo ita alawas a napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday ta, natapala kung day ta sugat mo iti pinitpit ko abulong nga makaagas. Alay ko, nagsakit. Naramaw lang day ta sugat mo. Nalaka nga aglunit day ta. Mabit lang Oh, adto iti panyok. Pagpunas mo iti dara di tatakyag mo. Itad mo kanyak ti panyom. Wan Sige, usaramlat ta. Agyaman na ka. Aguray ka. Apay nga da ka dito'y kabatuan. Apay nasugatan ka. Agpag napagnaklaan. Ngam adagaya mang sursurot kanyak atalo alalaki. Kinikilan ta. Ngam jak ida inikan. Iso na din ang randak. Nagtarayak aging ka nakadanon nito Kat nailam mga kita. Nakaalam nga ro dita sugat mo. Idi na igalisak. Naitama to'y takyag ko itinatira da bato. Kat, ayon nagiti mangkamkamat kan ka. Awan mat makita ka tatawi ti aglawlaw. Tsaka mo, nagsublida siguro, idi saan da ko na makita. Kayat mo ka dita itulod kay Jabalayo? Saanan? Ngam saanak pa'y nga gawid. Amangan na addadag iti lalaki iti dalan anang dangran kanyak. Sige, umay ka nga ron. Mapantay ti dayja abanda. Mayat ijay. Nalingad. Ijay tangag sarsarita. Oh, anya ti makunang dito ya banda. Saan ka diya nagmayat ditoy? Well, anya itayan tinagan mo? Siyak ni Katrina. Sika, anya tinagan mo? Jerome. Madlaw abak nang ka Ngamin. Kaslang inginaan ti kawas mo. Kawas ti baknang. Well, baknang kami, Katrina. Isumat lagayam adakas ti panggapkan kadagiti ko na malalaki. Amang ano kaya't da ka kidnapan? Kat ipasakada ka iti milyon. Ha? Oh, saan kit din? Nalabi na kasta. Ayan ti balayo? Iti asidag ti sentro. Ha? Nagadayo matgayam. Apay nga minanakadanon ka dito Nasemak nagpaspasyar no kastangawan klasek. Aging ka nakadanon nak dito Inton maminsan, agayab ka iti kadwam. Saan ka ngagmaymaysa? Sa bali ti pagasman iti gagayam ko, ta agbisyo. Naimpag nga rod, ta saan ka kaskadakwada? Well, ngamin, istrikto na di papa. Kanayon nakabilbilinan iti si bibiyag pa No kasta, pimusa yan ti amam? Well, damamakan lolo lang ti kadkadwa kiti balay. Kastamat na kiti katulong. Sika, baknang kayo kadimat? Nakurapay lang ti adda kabibiyag ko, Jerome. Pimusay matanday dinanang ko. Kapo iti disgrasya. Kat inasawan ni papa ti kabit na nga adda anak na. Idi kwan, pimusay ni papa gapo iti sakit. Isu nga ulila akon iti inakan ama. Kastagaya. Kat siyak ti pinagbalinda na katulong ije balay. Siyak ti katulong da. Siyak ti aglaba, agluto, kan amin na trabaho ije balay. Kaasi ka mat no kasta. Apay adi ka pumanaw. Kasanon ti balay mi. Balay da mamakin papaday jay. Kastamat ti dagami.
Itulok ko ka di atagi ko ang amin ni Auntie Gloria. Kasano ka nga rodan? Kaasi ka lang di balayo. Nairuhama kon. Kat no kastadya kon kabalan ti panangululpit da kanyak. Umayak dito'y. Kat dito'y ko nga isangit ti sakit tinakam ko. Kaasi ka matgayam, Katrina. Kabailak da ito'y. Syakpay. Napigsa aklat ta. Amin at trabaho, kan amin aranggas da kanyak, kabailak. Katrina? Naibayag ta na nagsarsarita. Ala, umay kan. Itulod ka nga agawin. Narigat no agmay-may saka. Mapanta pa iti pagagasan. Ta ipaagas ta day ta sugat mo. Sige. Kat agyamanak. Ang agkita tanto manan diti kabatuan. Nena, sa di naman ang ayan di anak mo. Ahapay ka di adyak nakita itangal daw. Kunanamot ang mapanlaagpag na papa. Dayjay nga anak mo. Naasam nga agpaspasyar. Bayan nyo latan, papa. Ti importante, awan dakas nga aramidan na. Intun sumangpet. Ibaga, takasarita. Wan, papa. Embes nga agripaso iti leksyon na. Ngam agbulbulakbol maten. Papa. Naskan nga igad na ti agadal. Nga puta iso tinamnamaek amang imaton iti negosyo. Apaman amalpas nga agadal. Wan, papa. Amo na dayta. Namnamaan nyo makalpas iti panagadal na. Ta saan mo't ama nagbarkada ni Jerome. Dayta laeng, tanaesem nga agpaspasyal. Nay ko, auntie. Nagsakit ditong payo. Sa dino tinapnapanam. Imbagak mo't nga aglaba ka. Ngamnapnapanam, ha? Kwa. Adala intulod ko agayam, auntie. Intulod ko ijay sentro. Ngamin, amang ano dakas di mapasamak kan kwa na. Sino day ta? Ni Jerome, auntie. Lalaki gayam. No kasta, garangganjang kagayaman. Kayat mo ti makiasawa? O sige, ibagam laeng, ta itamot laeng. Pumanaw kan dito'y balay. Saan, auntie? O sige, ingkaglaba. Tanagado ti naornong alalabaam. Wan, auntie? Katkas dosam, tanagsokir ka kanyak. Saan ka amangan aging gainton rabi Maawatam, ha? Wan, auntie. Naulpita talaga ni Auntie Gloria. Sipud pimusay day di papa. Amin akayat na. Pasapul nga ramidak adagos. Sa anak kano amang mangan aging gainton rabi Kasta ka na yung aramidan na kanyak. Ngamsa na bale, nabsugak pa'y mat. Ngamin, nangan kami ka ni Jerome iti restaurant. Kalpasan anapan mi impaagas ti sugat iti takyag na. Ano timon mo lang Ha? Sheila? Atoy! Ilabam dagita kawas ko. Sige. Saya ata malaban ha. Kayak ko na bang lo dagiti kawas ko. Isungay kam iti fabric conditioner. Uwan, Sheila. Saan ka nga ginina na? Aglabakan! Rumbang kumaanapan kayo adagos iti presinto ti pulis. Taim pa kaamuyo tinapasamakan ka. Saanan, mama? Amangan no adda-adda kas ti aramidan da kanyak. Ngam saan amabalin ti kastoy nga inaramid da kan ka. Agan an nadakton inton maminsan, mama. Kat kidawag adiyon ibagbagaday ti ka ni lolo. Tapno awarin parikot. Ngam anak. Amok anak adon tumanan a sermon na. Ala, sikati makaam mo. Ngam pangaasim. Saan kan apo manasyar? Gaputa dayta ti pakaisagmakam. Jerome, apay dayti panyo na inayon iti kawas mo alinabaan ni Nana Inday. Ha? Igyo kanyak, mama. Adtoy. Agyamanak. Naimbag ta saan ng basuran ni Nana Inday dayto Panyo ti babae dayta. Nabordaan iti nagan a Katrina. Wen, mama. Isublik to dayto ken kuana. Iso ka di ti babae ako nam anang tulong ken ka. Wen, ma.
Isublik to dahito apan nyo into nagkita kami. Sige, kan kayat ko ama-amam mo. Into nagkita kayo, ipasyar mo diti balay, ta ikak iti gungguna, ta tinulungan na ka. Wan mama. Kan pangaasim, ta saan kan nga umad-adayupay. Kita man, dandani kan na isagmak. Wan mama. Mama, kumusta ti grocery? Amangan numaluglugin. Kat saan tayo na mapagnumaran kada papa? Di kagdanag, anak. Saan na malugi ti grocery? Ngamin, nalaing ni papam anang italkak. Nalaing iti negosyo ni papam. Imbaglakit din tada ni papa. Wan, sipot pimusay day di ama ni Katrina. Nagsinubyan kamin kan ni papam. Kat ison ti dinutukak amang imaton iti grocery anapanawan ti ama ni Katrina. Kat kaano tangarod nga agawid iti balay ni papa? Inton awan klase manak. Oray ijaytan amaturog. Sige mama, kailiw kumatan ni papa. Hoy, Katrina. Adda papanan mi ka ni Sheila. Kat sika, agyan ka dito balay. Kat jak kayat amapan kay jay grocery. Maawatam? Wen, auntie? Iti ka nito amaamuak anapan kay jay grocery. Kat nagkidaw ka manin ijay iti kwarta. Makaraman ka manin kanya. Hoy, Katrina. Labaam dagiti na urnong akawas ko. Agraman dagiti ulas kan ap-ap ti kama. So katamatan dagiti kurtina. Agdalos kamot ijay seled ko, Katrina. Labaam amin nga ulas kan ap-ap ti kamak. Wen, auntie? Kaya't ko nga inton sumangpat kami, nakadaldalos launay to'y balay. Matungpal, Auntie Gloria. Gundaway ko day tuya na pumanaw. Pumanaw aklangan dito'y balay. Padasak ti makigasang gasat iti sabali a lugar. Parang agbalegi ak. Kat agsubli ak to dito'y balay. Tapapanawak dagiti agina. Awan karbanganda dito'y balay. Agraman ti negosyo day di papakan mama. Isudan ti agnom-numar. Inakwan. Awan kwartak. Ngam makamo ditan. Basta pumanawak dito'y. Oh, at titin sagana mi kan ni tita na amerienda. Lolo Cosme. Naimas dayta. Agyaman na Filina. Nasaya at met ay malatiw ka dito'y balay. Awan ngamin araramidak di tabalay, lolo. Isoan na lagip ko ti umanlatiw. Makisarsarita ko maka ni Jerome. Ngam saan pa arimwar dita silid na. Ang gusto ka kadi, ti apo ko? Kwa? Wen, lolo? Gusto akan kwa na? Nagasa ti apo ko. Ta gusto ka kan kwa na. Ngamin, napintas ka. Kanbak nang kayo matlaeng akas kada kami. No kasta. Kaya't da ka para iti apo ko yo, lolo? Wala. Intun adanan anay nga idadyo. Kayat ko, ada kayon to ti agasawa. Talaga, lolo? Wen. Ibagak to ka ni Jerome. Asaan nga agaram iti sabali. Tada kayon to ti agkalaysa. Inururay ka arumar iti silid mo, Jerome. Apay, Felina. Anya ti bagam? Kwa? Awan madkit di? Ngam kayat ko lang ti makisarsaritakan ka. Awan gayam, insaganaan ka iti meriendam di ta kusina yo. Anya? Umay ka, mapanta di ta kusina yo. Ingkag merienda. Ni mamam ti lang isuro kanyak. No anya ti paboritong merienda. Kat siya kon ti nang isagana. Apay nga da ka manan diti balay mi. Wen takayat ka akasarsarita. O sige, inumam day ta fruit juice. Agyaman na. Ay, wen gayam. Manipod inton bigat. Agkuyog tan amapan ija pagadalan, ha? Naskan ka di dayta? Wen kasta ti kunan ni Lolo Cosme.
Agkuy-kuyog ta kanu, no mapantay di pagadalan. Sige. Okay. Awan nga rod parikot. Jerome, napintas ni Felina. Kahit baknang dapay. Nasaya ato ti pagbanagam, no isunto ti asawaam. Unay kayon, lolo. Ubingak pa yung amday takit din ti bagbagayo kanyak. Intunan anayan ti tawon niyo. Kayat ko nga isunto ti ikalaysam. Anya? Nagsarita kami iti ama ni Felina. Intun makagraduar kayo iti college. Agkalaysa kayon. Ha? Apay akasta, lolo? Napintas ni Felina kunak manen na po. Kaya nasingpat man. Saan ko mat nga ayatan ni Felina? Masursurum to nga ayaten. Gaputan nasingpat abalasang. Saan kan nga agsukir iti kayat ko? Mas nasaysaya at tutibiyag mo, no iso ti maasawam. Gaputa baknang da. Ni Felina ti agtawid iti kinabaknang da. Kat si Kamat ti agtawid iti kinabaknang tayo. Kat no pagtipunan niyo dagiti kinabaknang tayo. Ad-addan nga umado. Lolo? Pagsayaatan niyo adwa kan ni Felina, ti kayat mi mapasamak, Jerome. Nay, balasang ko. Apay akas lama ditirik nam. Intugaw mo matan dito'y igit ti kalsada. Nasakit ti ulok. Kan mabisinak unay, tata. Anya, nay apay ngay. Sa tino tinagapuam. Tata, mabisinak. Ala, mabitlaeng. Tay nakgumatang iti kanam. Ay na, talaga mabisin ka, balasang ko. Naibos mo ti ginatang ko akanam. Agyaman nak, tata. Anya tinagan mo? Katrina, tata. Isakmat ni tatang amagno. Sa dino ti pagturungam, tadaimet mo abag. Nagtalawak iti balay mi, tata. Kayat ko ti sumrek iti trabaho. Takayat ko ti agurnong para iti arapaap ko iti biyag. Ada arapaap mo, balasang ko? Uwan, tata. Isu kayat ko ti makitagkad tapno makaurnongak. Kayat ko asublian ti inagaw da negosyo mi. Inagaw ti agsyuman kanyak. Kat isudan iti anak na, kan ti ama ti anak na ti agnomnomar. Pulos adidak ikan. Ay nagtakas dan. Nagbalinak ababaunan. Kat awan na pulos itid da kanyak akwarta. Magmagnaak ama pa ni Jay pagadalan. Idinto ani Sheila kat nawadwad ti kwarta na iti inaldaw. Ay una yan. Mala, umay ka balasang ko. Sumurot ka kanyak. Tata? Sumurot ka kanyak. Tawan dagas na mapasamak ka, basang. Sumurot nga ta ni Katrina iti lakay. Anya ti agururay agasat para kankwana. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, jainted ni tatang mo akwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ama ka-examine? Inakpadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pay laang.
Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no sa anak ang maka-eksamin. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nagibagakan ni manang mo. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot mat ngamen ni manang mo. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga iton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito, gatang ko kuma, iti buryas. Agyamanak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngamsa nga ribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manungal daw? Awanan na, mami. Naibusan. Anda nang igatangak. Anya ko ba tinangigatangam? Nagiinom kami kadagiti babarkadak, mami. Uy, kunam amapan ka iti pagadalan. Iso nga inikan ka iti kwarta. Itimot gayam inuman, tinapanan nyo kadagiti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iji balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayo nak nga agparikot iti pagbayad na iji pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon akwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot tin napugsat akwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta, iti nagbaetan nyo, no kasta. Ay, kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, Baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day tar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadanda ni manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay, bagtulan no makaturpos, Baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, Barok. Makalungaw kayon to itirigriga tiyaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka amasabat ko, Sara. Papanam ka de. Inakman pakulayan ti buok ko. Apay apakulayam ngay, kat awan pa'y matuban na. Ay kat, kayat kumot apadasan ati blandi abuok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandi kan ka, ta saan ka mo't anapu daw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nunapu daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit, kulot ti bagay na, saan kat ablande. Ay, awan day tabagay-bagay. Adala kat kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa'y. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Day tao. Ne, unag paiso. Adamat tato asinan sabong di tabutoy mo. Anya ti imbayam dito balay, Ella. Agpautang ka man, manang.
Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas naawak mat ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw matla da tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mat manang. Amang ano inton makaturpos kat makiasawan tumat lang. Di jay to mga asawa ken kwa ti mairanod. Saan mat siguro, manang. Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang? Pimintasak ka di unay? Ay, di ka na bigbig. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya ngay. Kasla ka magmagna namunmunye ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella. Apagsardengan nandiya anak na. Tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya kumatipagbayad na. Ay, nasaysaya at langan apagsardengan nan nga agadal di anak na. Balik tadya mo, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka, Dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang. Ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yung ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awan ti idumdum amay. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan? Ngam no siya ka ti adda masapol na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngamjay adem. At dakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Ammon ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaak mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Pagsardengan na ni Esther iti panagadal na, tay supay pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. No awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinkuana. At dalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo pinagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay, sakit di nga ama, ti rumukma kinkuana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na, isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na. Sara, umay kan, tagburas tayo iti mangga. Nasaya at mo't no agburas tayo, nanang, tamakapangpanganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Iso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalakat ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya nandiay adem.
Talaklaka umpay agatangan ti bingay na. Pagadalan ka di tinaggapwam? Wano? Idi kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idi kalman ti salsalud-sudak? Diyak matanan mo, mami. Nabarte ka sa namin. Ha? Agdadata lang arudan anabartek ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwa, inton madanon ti tsimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Inton lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto agturpos, inton senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Anya pa'y ngayon, no iso ti mapasama. Ay, Jack amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalingki ka kade. Agawid ako man. Gusto mo tamasabat ka. Apay, agawid ka mutan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka diti anak mo, magad-aday. Ay, saan Kakaisuda nga dapagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di, nakitak mo't ngamin itay nga adda kakibkibin na ababae. Anya? Babae? Kunam? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Abangan no adalaang napandaginata nga aramatan da ije pagadalan. Kasta nga ta, kaslasaan mo iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. At dapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat adda may tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho. Agbiag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. Addan to, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Daddy. Apay ngagsangit kayo? Impan na kano ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyak mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggusto launay ni Roslyn kan ni Franca. Isu a kinasarita ni Don Pedro ni Franca, nga ikalay sana ni Roslyn. Tapno saan na idan apapanawan, iti balay kan lote da, nga insaldada kan kuana. Kinasarita mat ni Roslyn da itoy, nga da nakita na apaggatangan da iti aramatan da, intun kalaysada. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Frank, adda nakitang apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Si kantulat nga ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang adan ay ayatak. Ikalay sanak, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay kan lote. Saan ka ko mga garamit iti banag apagbabawyam to iti udi na? Apay ko mga agbabawi Si kati kayat ko amakatakunay na iti tungpalbihang. Ngam saan ka ngay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati masurusuro nakto nga ayatan. Agkalaysata, ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida, tadimon porsyentuan, dyan na utang ko iday. Inutot latan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag, inutak abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. No imbagak mat ngayon inutak abayadan. Di ka di makaaw-awat. Tasi ka pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ta ipabarangay ka. Anya? Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige, nukas tamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, kwa. Ay, saan ta ka din apadakulan da ito'y mari kandida? Ikarek, inutak abayadan. Saan ko apagtalikudan? Daniel, anak. Awan ka diti panggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa. Awan pa niya among kanya kanobyam. Iyam amok to inton manobyak, Papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanyak? Wen, Papa. Sipod pa'y. Gusto akon kan kuana. Dahil talang, tadang aminan kayan ayat na. Ada ka di panggap mo ang mga gawkan kuana iti kaayan ayat na? Awan, Papa. Ngam sa anak amawanan iti namnama. Nagadua babalasang dita. Amok day ta, Papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatek. Adakan ka day ta. Papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasi damat nga kapsat. Gapo iti day ta nga utang da. Sandan ang nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iso asya kung timang bayad iti utang da kada kayo, Papa. Hay, makapabuis ita talaga. Agsasaro na o ti umay agsingir kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay ngamin agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa di nakabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmatgadan na. Di na konsideran.
Ta sa anak itad nga agsugsugal. Talaga kadi di mo kahit nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak. Sa anak-anak kasagana iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayatan nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong taygayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamangan ta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay mi? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawak iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya? Frank, anak, pangaasim. Ikalaysam ni Roslyn. San abale itanapintas mo? Kanbak nang. Ado ti kwartana. Importante lang tati kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak. Kunan ni Roslyn nga iso ti makaamo iti panagadal ti kabsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabalak a pagadalan ti kabsat ko. Basta mo nalakid di ti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito'y balay. Kastamatan ti adu nga utang yo. Kasano tayo no papanawod na tayo dito'y balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver. Kantitangdan ko nga aglablaba para ka na tayaw. Pagabang tayo iti balay, pagmatrikula ti kabsat mo, kan para iti masapsapul tayo. Kano di mo ikalaysa ni Roslyn, amang ano ikatan nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apang gada. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslyn. Kan suswelduan na ka iti dakkel. Ayatom ni Roslyn, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslyn. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem. Kasta tinasao kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak ka no iti dakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day tamanang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanya no sabali ti ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang. Mangaramid ka ni ti pamuspusan, tapno da kayo matlang ti agkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko napanunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, saan na mabalin ti kasta, Minda? Agladladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti agkagasat ka ni Frank. Da kami lata ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglaw nagtigasat ko kenkwana. Nalabit, saan ada kami ti naikari iti tunggal maysa. Imayak dito'y parlor mo, takayan ka kasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka de, awaswasa mo ti ayan ayatyo iti anak ko. Nana. Adan na ka itulagan ni Frank. Isa ano babalin? Waswasa mo ti ayan ayatyo adwa. Huh? Saan ka akayat amamanugang? Isa adi mo ko man ipilit pa'y. Gaputano si ka ti mamanugang ko. Kanayon kanto apagikaruan. Tandaan am dayta. Nana. Nalawag ka di kan katimbagak? Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Itay pa'y adumdum mga itibagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya, tanangag mo dagiti imbagak. Sige, ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagiti imbagak. Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam? Apay, asino ka kuma nga agsasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya, ibabain mo lang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di, Neta! Manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di? Kaya't nakamat nga agbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me! Minda, uston, sumartin kan. Bay, anak lang, manang. Magustuhan ti sasawin na kan ka. Kunamlan asino, idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda. Heh! Laglagi pam di imbagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko?
iso aliklikam! Ma'am Roslyn, agyaman ak diti nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Ay, wan niya. Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka di tilinaon na. Kitaak man. Ha? Kwarta! Sagsasangaribo! Wan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra dayta, Susan. Iso ang mabalin mo lat ti gumatang iti kawas. Kanda dumapay nga arwatan. Ay na! Agyaman ak unay, Manang Roslyn. Agyaman ak! Dokasta, imay ni Roslyn. Wananang, ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tinted na, ay sigurado nga da. Basta umay dayjay, at dalat ta itod na. Inted na dayto a shoulder bag ko. Kita am tilinaon na. Aday ta. Nay, ay, nagadumot ta dayta a kwarta. Wananang, iso arumarak. Tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na ron mo ta, iti kwarta malakaw. Nagaduday ta. Oops! Di kay ikan, nanang. Kukwak lang daytoy. Kan, para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan, nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkuna ngamin amanugal kayo. Kasta itahan, ti panagsasaom kanyak. Agpay sumit. Nadaan ka lang iti ado a kwarta. Kasta di panagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din amay gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang nyo. Dita kayon. Rumarak. Inak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, Susan, ikan na kiti kwartam. Dita kayon. Mabit lang, Susan! Ikan na kiti kwartam! Frank, isardeng mo iti nalatak a restaurant. Iti paboritok a panganan. Sige. Mabisin na. Sika, di ka di mabisin? Saan? Upay kas na. Mangan kalat na. Agsangot na amangan. Sika lang ti umunag iti restaurant. Urayan kalangan diti kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka Ah? Agyaman na kaamin da. Kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang matabuok mo. Malaksid no agpadalos ka iti ko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo man ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamot no saan nga ado ti trabahong iti garden mo. Ayos lang. Oh, kasano? Pangaldawin. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din, tayntay mang restaurant. Wan, Manong, mangrikap kamin. Minda. Intakit din, Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. Wala, tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kitaan dagiti umunag dito'y restaurant. Ni Frank? Asino itayan ti babaya ka doana? Ni Roslyn, ti amo na. Intayon, rumwar tayon dito eh. Ay, saan Manang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan ti dakas nga ramidan tayo. Mangan tayo lang. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren. Kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasideg. Anya tiket asawan da ito Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka didakas na iti dayta, Frank? Katsika, apay akadwam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami, aggagayem kami atalo. Anya ko matidakas na,
no adda kami dito'y amangan? Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamdan nga agawan kanyak. Di kagdanag, jak agawan kan ka. Ngem panagkunag, kat saan ka maibagay kan kwa na. Ngamin, di ka makatakder iti bukod mo asaka. Anya? Oh, kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. Laglagi pang Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Oo, adto iti pagbayad yu iti kinan nyo. Bayad akon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant dito inastrakyo. Adi yu man lakinita no maibagay kayo ditoy. Nagalas ka talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutin yung ti kwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si kati agbayad iti kinan. Adda kwarta nga ibayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwarta? Adto'y ti kwarta, Miss Baknang. Alamat lang. O saanon? Kukwamon, iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayo. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ta kwartam. Jakpagan ano? Anya ti mapasamak, iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, di tuloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsina dalene ken sator, ket nagbati nga rod ni Sina iti sidong ti apong na. Naliday daytoy, takanayon nga ibati ti apong na iti balayda nga agmaymaysa. Iti sabali abangir, masyan matlang ni Lenny iti anak na, isu akayat nang alaan iti dennana. Ngem saan akayat ti kadendennana ani narto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Gusto ko man, Lola. Di na kun kabilan. Ibagak tulangan ka ni tatang ngawan ginasgastos yu. Rumbang laang. Papanawon ka dito'y balay tamakitam. Ala, ingkaglutom. Amumatan ti agluto iti napoy. Wen, Lola. Talaga pumimpintas ka, Insan Sheena. Ad-addan nga agminarti kinapintas mo. Gaputa balasang kan. Sa anak pa'y abalasang, Insan Jikoy. Ubingak pa'y. Saan nga rod amadlaw nga ubing ka pa'y? Matured ka ngamin akit kitaan. Kastamat lang ti ibagbaga dagiti gagayom ko. Saan aday ka ti pagsaritaan ta, Insan? Umay ka, intag kape di taunag. Adain lambong ko di ta abagas ti kamuti. Awan ka di manin ita ni Lola Levy? Adda, ngam matmaturog pa'y laang. Kasta unay ngamin ti bartek na idirabi Sayang nga rod mo kasta. Ha? Apay asayang ako nam, Insan. Kwa. Kung kumakadkaduan ka pa'y lang dito'y balayo, naawan ni Lola. Kasta ka di? Mabalin matlata nga agtalinaed ka dito'y no kayat mo. Agis istoryata dito'y paraangan. Nalamlamiis ngamin dito'y.
Sana bale, ta Sabado ita. Awan klase mi. Wan matkit di ah. Sige nga rod, intag kape. Kayat ko timangan iti kamote. Oh, adtoy siya anak ko. Inyagan kayo ni Lola iti bastit a grocery. Agyaman nanang. Ay, wan gayam. Kumusta kan dito eh? Kastoy lata ah. Jak lata marik na ti panangipatag ni Lola kanyak. Kasla padagsanak para kan kuana. Kasjay la siguro talaga ni Lola, anak ko. Saan mo lata napakpakitaan iti mati? Iparik nam lata ti panangipatag mo kan kuana. Wen nanang. Ay, wen gayam. Umadanin ti panagturpos ko iti high school. Sapay la kumaa. Tamakadaray kayo ka ni tatang. Ay, syaklat ng ti umahay anak ko. Saan mo nga ayaban ni tatang mo? Ngam, kayat ko kumadwa kayo ang makaimatang iti panagturpos ko. Kan may isa, ad-adamot ani tatang ti mangmangtad iti allowance ko. No ipilit mo ti mga yabkan kwa na, sa anak lang arudan nga umatendar. Angam, apay, nanang. Kayat ko lang matadwa kayo nga adda inton graduation ko. Apay sina, kayat mo ka di nga agsinnoblyan dagiti dadakil mo? Iso nga ipilit mo ti kasta arason mo. Tata Nardo. Oy, nagsinan dagiti dadakil mo. Iso adi mo nga rod ipapilit apadarayan ni tatang mo. No kayat mo ang makadaray tinam. Tata, anya ka di launay ti diyo pangayatan nga umayda adwa. Nabayagan nga agdandan na kayo kaninanang. Kat imposible nga agsinnoblyan da pay. Gusto na anak ko. Di mo sungsong batan ni Uncle mo, Anardo. Kaputa mga makaungat kan ka. Day takot ti madikada kayo, nanang. Di dakpay ang mo ngay sakit. Sige nga rod. Adda kada kayo no dumaray kayo wenno saan. Total, saan ka napatag kada kayo? Bagyo lang tinapatag. Kanti bukod yu apagragsakan. Isuan na saysayat siguro. Nulipaten naklaangan nga anak mo, nanang. Shit, anak ko. Ato iti danom ka anakan, uminom ka. Agyaman nak, auntie. Apay ngamin, anya tinapasamak. Apay ang nagsungbat kayo kaninanang mo. Nakitak akas taonay ti sangit na alimabas diti balay. Auntie, sandak nga ipatpatagdag iti dadakkel ko. Bagida lang ti amod a panunutan. Kayat ko lang matadwada ko maadumaray kan makaimatang iti panagturpos ko. Sana kayat ni Uncle Nardo. Saan mata makapagkadkad ni nanang? Gaputan na turay ti kadendan na ita. Ay, unay mat nga may nanti kastoy a sitwasyon nyo, aya. Kat ni tatang mo ngay, anya ti kunana. Diyak pa'y nakasarita, auntie. Nalabit. Isuntulangan ti ayabak. Tapno awanan ti riri. Ala, kasta lang arudan ti aramidam. Naimon ngamin ni Nardo. Iso adi na kayat nga agin nasidag dananang mo kan tatang mo. Anay ko, Nardo! Masaksakit, anak! Di mo kumamat masantitakyak ko! Anya, kayat mo ti makisinnoblyan iti sigod nga asawam? Iso kayat mo ti dumar ay iti graduation ti anak yo? Ha? Sana pud no dayta. Kayat ko lang kumamat dapat gantikid daw ti anak ko. Adoon na yan dagiti nagkurangak kan kwa na. Ulbud. Naulpit ka, Nardo. Bagim lang ti amom apanunutan. Sa anak nga'y ayatan. Gaputa saan kamat nga agtalag kanyak. Nagano nga ipagbagam. Basta awan umat atindar iti graduation ni Sina. Diyak kayat nga kita kayo iti asawam. Mawatam. Anya. Anyan ti kastoy agasat ko. Nadadaal ti pamilya.
Nagrigat ti sitwasyon ko. Jack pulos marik na ti panang ipatagda kanyak. Diyos ko, kastoy ka diti. Apay adi mo man lamapat ganti kidkidawon ti anak ta, Lenny. Laglagi pong kumamat. Adu tinagkurangan takan kwa na. Basit lang aba nagtikidkidawon na. Di mo lang amin amo ti sitwasyon ko, itasador. Kinapudno na, kakahasiak lang ang nagrasrason tapno makapagsarita talaang. Amok, naimon ti kadenden nam ita. Ngam di nalaki din maawatan ti sitwasyon. Graduation mati atindaran ta. Adu ti tao ije pagadalan. Amo mat, kasjayan na talaga ti ugali na. Kadyak kayat atom ngaran, tasyak mati madaksan. Ala, makaamu kang arudan amang ngedang noon niya ti aramidam. Basta siyak, atin darak ti graduation ti anak ta. Sa dino kadimanan ti nagkapuan nyo, nanang. Apay nga ita kayo laang. Itay pa'y nga gururayak diti balayo. Kay, napaanak nag-happy-happy ah. Ay, sigurado anapan kayo manin nakiinom kan nagsugalan niya, nanang. Ay na, di yung kumamat isugsugal ati itad mi kada kayo akwarta. Anya, naglaing kan amang diktar kanyak si Kaed na. Daytoy lang ti pagragsakak, ipagalyo pa'y. Ngam, nanang. Ay na, anya ka di ayat igagaram. Apay nga da ka manan dito'y balay. Kaya't kayo lang akasarita. Pangasiyo. Saan kayo kumamat nga agkarapanaw dito'y balayo ah? Nang runa, no ada ni Sheena. Laglagi po nyo ababae di apo kayo. Amangan no maisagmak. Kasano ko maisagmak? Kabailan nanti bagina. Kan maysa. Adamot ni Jay kuya kasinsin na akanayo nakadkadwa na dito'y balay. Pakadanaga maya. Ngam sa bali latamot, ano adda kayo? Ay sumardeng ka man. Nan, kwarta mangkiday. Awanan igatang ko iti masapsapul me dito'y balay. Naa? Inyagan kayo iti groceries. Awanin kwarta ama itid ko kada kayo. Gapot ang gatang kon. Ay, inted mo la kuman kanyak. Tapno siya kung tinangigatang. Anya kamutan. Diyak kaya ten, timangtad kada kayo iti kwarta, nanang. Amok ngamin, nga igatang yun laang iti arak. Wano isugalyaw. Sa dino tinaggap-gwapo, ha? Sumungbat ka! Ibat anak nardo, masaksakitan anak. Unam amapan ka makitsida, ngamsan kayam. Nakisinarak ka iti dayjay nga asawam. Abay! Kayat mo ti makisinublan kan kwa na. Ibagam lang, tay sublikan kan kwa na, nuday tati kayat mo. Sana po na dayta. Adala ang nagsaritaan, may papan ka ni Sheena. Ulbod! Jakpat tsin dagita nga ibagpagam. Nalabit nga da pagtultulagan nyo, iso ang nagsinara kayo. Sana po na dayta kunak. Makaamukan. Numamati ka wano saan. Awanan maramida. Apay nga itultulok mo akab-kabilan na kalaang ni Nardo. Saan mat nga iso tiligal nga asawam? Isukit din timang kabil kan ka? Sa anak latan ang nagsasaw. Tapno saan ako maaruti sitwasyon. Na ading ko. Anyakat nga minan ti kasto asinarrak mo aya. Pasensya ka na ading ko. May ramraman ka ni tigulumi ita. Ang awan mat ngamin sa bali pagkamangak. Sikalaang ti amok nga asitgan. Ay, sorry, manang. Naibagak lang ti kasjay. Saan na akayat asawa na baybayan kan? Agapsat ta. So nga agtinulong ta. Ay, una yan aya. Ang yaman ang ading ko. Sige, agawid akon. Ang mga non ada makaungat kanyak ni Nardo. Kaputadinak manan makita ija balay. Sige, katagan-anad ka. Nakakaasimat ni nanang nukas na auntie. Sige, saan kun nga ipilit ti kayat ko? Saan kun nga yaman itong graduation?
Tapno saanen adangran ni Uncle Nardo. Ni tatanglatan ti ayabak. Tapno maimatangan na ti panagturpos ko. Kastalangan ti aramidam ka anakan. Naimbaglakid din, tamaawatam ti sitwasyon. Ipatpatag ko latadanan kan tatang. Nga uray kastoy ti sitwasyon mi, auntie. Wan, nasayaat no kasta. Itultuloy mo ti kinasayaat mo a tao. Gapo, taday ta ti kasayaatan. Wen, auntie. Alang arot, panawan ka pa'y. Inakla kasarita ni Nanang. Amang anong pumanaw tumanan. Sige lang, auntie. Ingkalatan danunan ni Lola. Sumangka utrumot na iya kapsat mo. Agbalbalin kit din amarter iti den na jay kaden-den na ita. Iso nga awan lati interes ko adumngag kadagita nga istoryam si Kaedna. Ay ngam nakakaasi tilangana. Nakita yun lang ko maidiin maiji balay mi. Basol ko nga raw tikas di ang nagbanagan na. Laglagi pa nga iso tinang pili itikas jay ang nagbanagan na. Alang saan yun asidiran ni Manang Lenny? Ipatugyukit di ti ka anakak, takaasimot. Anya nga ron taramida kita. Saan ka day a pinagnaid ko dito'y balay? Apay, saan ka di pa'y ama ko na a panangipatag ti kasta, Edna? Adda kayo manen, tatang? Wen, anak. Umay ko itad ti abastoyo ka ni Lolam. Atoy, awatam. Agyaman ako na tatang. Sige, sumunod kayo. Ay, anyan tikas taalangan ni Nanang. Inturog nalatan dito'y salas. Gapo itinakaro abartag na. Wen nga ro, tatang. Nudad duma. Bye-bye akpaykit din, Inton makariing, ung tanak mat. Binaybay ak kano analaminan. Ay, anyan ni Nanang. Ato iti kwartam, anak ko. Alamon, idulin mo. Di mo ititad ka ni Lolam. Tama nga no isugal namanan. Agyaman ak tatang. Wen, Jack ipakpakita dahito ka ni Lola. Tapno adda pagpletek amapan ag-eskwela. Wen, anak ko. Saan anasaya at amagmagnaka? Gapo ta delikado. Insan Jekoy, nasaya at matanda ka. Apay ka din, San. Anya ti masapol mo? Mabalin ka di. Tulungan nak. Isaraktan ni Lola ijay silid na. Jack ngamin mabagkat, gaputan na dagsen mat. Naiturog na ba nga agpayson dito'y salas? Ala, di ka mandanagan. Siya akong timang bagkat ka ni Lola. Agyaman ak insan. Amangan numataktak kamat. Adan samot papanam. Ada ngamin awit mo abag. Awan papanak insan. Kinapud no na. Makiturog ak kuma dito'y balayo ita arabi, numabalin. Ha? Makiturog ka dito'y balay ko nam, insan? Katwan, ipakadak to ni Lola, inton agriing. Apay ang makiturog ka dito'y. Idin to taasidang mat ti balayo. Anya ti makagapo, insan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.